uyingcwele sebawothi negazi wezulu amazulu nomhlaba akhothama kuwe uyingcwele sebawothi mhlekazi wezulu amazulu nomhlaba akhothama kuwe. Get this one. Siyanibingelela siyabusela abathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Siqhamuka khona esontweni lase All Saints Cathedral la siholwa khona uMvika General aphinze abe umdini wethu wedayosisi yaseSwatini babe Advent Dlamini. Namhlanje kule nkonzo abathandekayo sinaye babe Advent Dlamini namfundisi Sigudla nemfundisi Mabuza kanye nababe Cyprian Dlamini. Lesitawume hola silethele le nkonzo siyethemba ukuthi nidayithokotela abathandekayo ngoba nje ilishumi nakunye iyo inyanga yeLweti kulisonto lemashumi lamabili nesihlanu emva kwaPentecost lephindze belisonto lemashumi lamathathu nakuthatu eminyakeni leke bazalwane sekukhomba khona ngokuthi sesiya ekupheleni ngoba evikini letako sitawesela isonto lemashumi lamathathu nakune liphindze futhi belisonto lala simemetela khona ukhosi baKristu. Tifundo talamhlanje bathathekayo titholakala ekhasini lemashumi lamasithupha nemfica kuyo electionary yethu encwadzini yenkonzo titholakala ekhasini lemakhulu lamabili namashumi lasiphohlongo nesikhombisa. Tifundo time ngalolu hlobo isifundo sekuqala siphuma kuSamuel wekuqala sahluko sekuqala sahlukana sesine siyawugcina esahlukaneni semashumi lamabili. Libubo lanamhlanje bazalwane sisebenzise ingoma lephuma kuSamuel wekuqala sahluko sesibili siqala esahlukaneni sekuqala siyawugcina esahlukaneni selishumi. Bese isifundo sesibili siphuma encwadzini leya kwaseHebheru sahluko selishumi siqala esahlukaneni selishumi nakunye siye esahlukaneni selishumi nakune siphindze futhi siqale esahlukaneni selishumi nemfica sigcine esahlukaneni semashumi lamabili nesihlanu. Ivangeli ke ngekulandzisa kwamakholondwele sahluko selishumi nakuthathu siqala ebhesini lekuqala siyawugcina esahlukaneni sesiphohlongo. Ingoma ke lebekiwe namhlanje ingoma yeshumi nesithupha ingoma yekwehlulela kwaNkulunkulu. Siyethemba ke bazalwane ukuthi nidawuyithokotela le nkonzo nisekanye kanye nathi. Siyabonga uNkulunkulu losiniketele ithuba lokuthi besingamkhonda simdumise. Siyacela ke bazalwane ukuthi nibambisane nathi kuko konke lesikwendawo. Inkosi inkusise. Jesu wathi uyithatha inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo onke amandla akho. Lona umyalo wokuqala nalo wesibili ufana nawo uthi ubothatha amakhelwane wakho njengoba utithatha wena. Kule miyalo nemibili ubambelele yonke imithetho nemaprofethi. Bazalwane asivume intondo tethu sitimisela ngokuqinisekile ukugcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngokuthando nangokuthula nabobonke babo.
uNkulunkulu somandla lothathelela bonke labaphendula ngeqiniso akasihawukele asithethelele izono zethu asikhulule kudo asimise asiqinisekile konke asigcine nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen. Thandazo wanamuhla sithandaza kanjani Nkosi lebubele Bonzana yakho Jesu Kristu yendlela usinika indzaba letimnanzi nemandla ekugucula impilo zethu. Sibe kuthi lapho abuya asaphethuleli sibe ngabalungele kumhlangabeza ngejabulo. Hayi Jesu Kristu Nkosi yethu lophilako abuza namalungele uNkulunkulu munye yalona phakathi amen. Sihlala phasi silalele imfundo ukwenza namuhla amen. Asithandaze wawethu igcwele uNkulunkulu somandla siyabonga siyabonga amandla onke sibonga wawethu igcwele ukubona usonzela kuphela konyaka le usolo uhamba nathi ugijima nathi amandla onke usiphathele amandla namhlanje uNkulunkulu wethu sisonzela kuwe sibonga ngalo leli lakho leli madoda lasithokozisako leli kuphila leli kukhanya leli sibaba sikhuleka ke bawethu lethi sesikhona emva bakho kwangathi babe bawungasebenzisani lakho ukuthola impilo yethu ukuthi phakamise impilo yethu ekusipha emandla Nkosi alendlela lesolo sihleli kuyo lekufanele siphokophele kuyo kude kukhale impilo yethu bawethu lemavelo wami nako kusidla abantu inhliziyo yethu kwemukeleke kuwe Jehova njalo lethu laphakathi ngaye Jesu Kristu umpheli wethu lokho namo kusakanye nawe namare kuleni uNkulunkulu munye phakathi naphakathi amen. Bandla phasi siyabonga ke uNkulunkulu bathandzekayo losinikele ithuba ukuthi namuhla besingaqhubeka sihlale phasi silahlatiye livi lakhe lasinikete lona kulisonto lemashumi lamabili nesihlanu emva kwaPentecost. Siyakhumbula ukuthi izifundo zethu sekuqala siphume kuSamuel wekuqala sahluko sekuqala lihubo lethu namhla sisebenzise Samuel wekuqala sahluko sesibili sasesithola isifundo sesibili lesiphuma kwincwadi leyakibo maHebheru sahluko selishumi sagcina-ke nelivangeli ngekulandzisa kwamakholongcwele sahluko selishumi nesithathu. Sihloko ke bazalwane sanamuhla sihloko lesithi manje ulungiselela usuku lwaKristu ulungiselela usuku lwaKristu. Evikini leliphelileke bathandzekayo sitawukhumbula mhlawumbe ikakhulu kulabo labebakasebenzisa izifundo ta-All Saints labe basebenzisa izifundo lebetichubeka ngokuthi besichubeka nendzaba yethu lenkathathu le ikhuluma ngekuguqulwa kwempilo lokwendekako umuntu nakaNkulunkulu lalapho besolo sihamba njengoba sitawugcina ngato nje namhlanje izifundo sibuka kuhlupheka kwabantu labathathu lekukhulunywa ngabo eBhayibhelini nekokuthi bathi ekuhluphekeni nasekubantimeni labendlula kibo babambelela kangakanani uNkulunkulu. Siphizeke futhi evikini leliphelile sasesesiyakhunjuta kokuthi kumthoka kangakanani kokuthi ekucabangeni kwethu nasetinqumeni lesithathako sisebenzise ukuhlakanipha lokuvela kuNkulunkulu kude sitewukhona kokuthi sisebenze letinkulu naletiphakamisha uNkulunkulu. Sathola-ke lokubazalwane sithola mhlawumbe ukushisekelwa yimpilo yaRuthi lalapho simbona khona Ruthi asuka ekubeni ngumfelokati aqhubeka abamake enzile futhi emva asathole umendlo nomusha. Leyo mendlo nomusha lesiwadingo ke bazalwane ukuthi kwamvetela tinto letinkulu ngoba kulowo mendlo kwakhona ukuthi ashade naBowazi bathole umfana nabapita lethi Obedi lesatiwe ukuthi wahamba wadine akadala indvodzana lekwathiwa uJese. Indvodzana leJese ke bazalwane le yabe sesiyathola-ke nanayo indvodzana lengudavide lesimatiko-ke kakhulu Davide kokuthi
uwandlulela intalelwane yaJesu Kristu le ngoba bawulandzela luhla lomntaba uyahamba uzofika kuJosefa ubone siJosefa abe intalelwane yaDavide lebeka intalelwane yaJese lebeka intalelwane yaObedi ayintalelwane yaBowazi lokusho ukuthi ke bazalwane Ruthi kwaba khona umsebenzi la usebentako katha lokhu mhlambe abebukeleke ngasakufelokati nasibuka kulendzawo lethu siyabona avela naye angilomunye lempilo leyedlula size sifike lapho sithola khona kutalelwa umsindisi nekuphila kwakhe Ruthi konke lokhu bazalwane solo sikuvetelwa ngokuthi usilungiselele ngokuthi sikhumbule ukuthi Kristu inkosi uyabuya uyolandza amakoti wakhe nasithola ke letifundo letithathu letiphathathathu letikhuluma ngato bazalwane saqala ke esifundweni sekuqala sabuka impilo yaJobe sabuka kuhlupheka kwaJobe nematima Jobe ledlula kibo nebokuthi ke wathi Jobe ahamba konke lokhu egcineni kwabo konke uNkulunkulu wamenda waba loqobile wamenda waba uphumelelako wampha kwetha lokhu konke bebekalahlekelwe ngiko asasesehluphekile lesibonako ke lesixhumako ngokuthi Jobe wahamba amthanza uNkulunkulu ngisho uNkulunkulu bempilo sekufikile kodwa wamthanza uNkulunkulu wamkhonda uNkulunkulu futhi wamsebentela uNkulunkulu nekuphila kwakhe siqhubeka sibona nanaye Ruthi banayo nawo bathandzekayo ukuthi nanabo bathi basesebulukhunini basebantwini balahlekelwe amadodza kodwa baqhubeka bahlala uNkulunkulu bamthanza uNkulunkulu bamsebentela uNkulunkulu yena lwaqhamuka waguqula simo saRuthi sekwangumfelokati waphindze futhi wamenda makoti akazange ahamba ayekela Ruthi endleleni kodwa sibona Ruthi ukuthi kuko konke kwaba kumuntu lonemthando lolukhulu ngamalentala wakhe lalapho ke bazalwane sibona ngokuthi nanaye wahamba waze wathandwa nakuRuthi ngoba lenzaba yemthando imqoka sibona aze athandwa uBowazi amena ukakhe ngoba lolenzaba yemthando bazalwane imqoka kulendlela lesihambako ngoba kufanele ukuthi sathi ukuthi sithandziwe thina sabitelwa ngokuthi futhi sithandze siyabona ke ukuthi atibeka esigabeni sokuthi emthatha makentala wakhe aphindze nanaye athole ukuthi asitakale makentala ambonise emaqhinga labeka umsika etsenini aze athole liso lapho wazi lwabe uyamthatha sowuthatha nalomuntu waElkana umuntu waElimeleki bekusihlobo sakhe lokuyindvodza yaNawomi kwase sokuthi ngekwenta njalo wase uyathatha uyabona ukuthi avumeleke ukuthi athathe Ruthi abe ngumkakhe namhlanje bazalwane sisesendlela yokuthathwa ekuthenini asihlale silungele ukuthi Jesu Kristu uyabuya siyakuthathwa ukuthi ukholwa kwethu akube lokubonakalayo ukholwa kwethu kube lokunento ukholwa kwethu kube lokunetithelo ngoba ukubuya kwaKristu kungenteka noma ngabe nini sitheke basifundzayo bazalwane indzaba yesithathu kuletindzaba lesikhuluma ngato nje kuguquka kwesimo sebantu sithola indzaba yaHana lebekayo umka-Elkana enzeke ku-Elkana anazakwabo banaphembakumpenina lesitshelwa kwabazalwane ngokuthi Hana abengenabo bantwana kwababuhlungu kuye lokhu ngoba Penina wathatha wakwenda kwaba yinto yekuhlekisa ngaye wabukisa ngaye wamhlambalala wena ntokwentini wamfisa buhlungu kodwa njengoba sikhulumile bazalwane kunendzaba yemthando nemqoka sitshela ukuthi Elkana wamthatha Hana khatha lokhu akubonakala abitwa ngokuthi kuyinyumba akanayo intalo kodwa wamthatha Elkana wambusisa letinto letini sibona ke uthando emkhathini waHana naElkana lwanza silibona luyaphakama simbona naHana abena ukuthi amhloniphe Elkana lebekamthatha kwakheka umuntu lekwathi noma kwakude bantwana kodwa ukuhlalisana kwabakhona abathathekayo bakhona ngokuthi bahlalisane kwaba lehlakanipha Hana kwaba lehlakanipha naElkana ukuthi bakhona ukuthi bahlalisane kuko konke lokho
siyatshela ukuthi Hana abehlala njalo alila akhala kuNkulunkulu atiletha kuSimakadze ethi Nkosi kodwa kuyawuze kwengilimile ngiphiyekisa emkhathini wakozakwethu nami ngifisile ukuthi ongaze ungiphe indvodzana ngiyathembisa ukuthi leyo ndvodzana ngiyapha yona ngiyawuthatha ngilethe ibuye ethempelini lakho into yokukhonza wena lesifundza abazalwane bekuqala kulokuhlupheka kwaHana sifundza ukuqoka ukuthi sathi ukuthi ekuhluphekeni kwethu kumele ukuthi sikhale kuSimakadze kumele ukuthi sikhale kuJehova besingakhala ebantwini bonke nakuto tonke tiko kodwa lokuqoka ukuthi ukukhala kwethu siphakamisele kuSimakadze yena lokhonako ukuthi aphendule siyatshela ukuthi Hana abungena ethempelini bazalwane akhale aze abubule kwaze wabonakala abona uprofeti Eli athi uprofeti yemake kwende njani noma utawudzakela la ethempelini ngoba bazalwane vele ngalesikhathi sewuthi sonzeka uNkulunkulu bantu angeke bakhona ukuqonza bantu angeke bakhona ukubona ukuthi kwentekani kodwa ngoba nguwena utatiko nguwena omvako lokuthi uyamdzinga uNkulunkulu utawuqhubeka ume ungavumeli ukuthi emavi abantu labashoko mhlawumbe akwehlise noma akucedze emandla ungavumeli ukuthi kunyembelwe abantu kwente ukuthi bese uyasuka kuSimakadze kodwa uqhubeke uhlale kuye njengoba naHana wahlala wakhala kuSimakadze kwaze kwefika sigaba sekuthi lelo loprofeti atawubuta athi yemake kwende njani wabe seswethu ochaithaba ukuthi kunje empilweni yami nesifiso sokuthi bengaze ngithole indvodzana siyabonga uNkulunkulu ngebaprofeti nangebapristi labalethako empilweni tethu ngoba sitshela ukuthi Eli wase uyakhuluma etikwayo impilo yaHana wathi make akube njengokucela kwakho embala wahamba Hana siyatshela ukuthi emva kwalokho tintfo tasetiyendeni ngoba bazalwane kuqoka ukuthi empilweni tethu kube khona lapho sitawukhanza ngokuthi seluswe khona sitawukhanza ngokuthi kukhona lapho kunebantu labasithandazelako labasibekako uNkulunkulu ngoba lemithandazo yabo kukhona la itawufinyelela khona lapho leyo imithandazo ingafinyeleli khona ngiko kumqoka ukuthi sibazalwane ungathi nje umzalwane utawuhlalela wedwa ukilalelele kichmayela kuwayilesi nakwabona ukuthi kodwa ube nendzawo la utawufika khona ube umzalwane lolusiwe ube nebantu labatawukucondzisa nabasengasahambi kahle labatawukweluleka nasewudzinga kwelulekwa lesibonako-ke lokulesibili lesifundzako bathathekayo kulempilo yaHana noma kule nkinga yaHana lebabhekene nabo kwesithathu lesibonako kule impilo yaHana kulokuhlupheka kwakhe umqoka abazalwane ngokuthi nasesicelile uNkulunkulu nakwenteka sibuye sibonge siyatshela ukuthi indvodzana wayetha into wathi Samuel losho ukuthi ngiyicele enkosini amemetela atela ukuthi wonke umuntu athi ukuthi le ndvodzana lengihamba nayo lengiyibonako ngayicela kuSimakadze wanginika Simakadze wedlula lapho-ke Hana sitshela ukuthi kwase uyahlabela ingoma yokubonga nekuthumisa uNkulunkulu wokuthi Nkosi ngiyabonga lo ngendele kona nathi bazalwane sibitele ukuthi sisamcela simkhalela uNkulunkulu atenda empilweni tethu asibe bazalwane labakhonako buya kuye sitewubonga buya kuye sitewudumisa buya kuye sitewuphakamisa thi Nkosi kunje kwente wena yimisebenti yakho empilweni tethu lokunye lasifundisa kona lokubehambe sibuka-ke bathandzekayo sifundo noma lihubo lebekufanele sibe nalo bese sengena yona le ngoma yaHana layihlabela kubonga kuSimakadze kumdumisa uNkulunkulu ukuthi songendele lokuhle uNkulunkulu umsusile lalapho bekukhona khona kunganalutho wangenta kaze ngaba nendvodzana livike lasifundisa bazalwane ukuthi akagcinanga ngentala Samueli Hana kodwa waqhubeka wadala lamanye bantwana labaningi amadvodzana nemadvodzakati uNkulunkulu wamanzisela njengoba nje sibonile ukuthi nakuJobe uNkulunkulu wamanzisela nakuRuthi uNkulunkulu wamanzisela wamakhela intalelwane yaphakade lembekiwe kuJesu Kristu kunjalo nje bathandzekayo uma sibheka kuNkulunkulu sikhala kuye uyathatha simo lesibonakala singasilutho lesibonakala silusizi lesibonakala sishaqisa asiguqule uNkulunkulu aseke sibe simo lesithokotako uma ngabe nje mina nawe sitawuhlala kuye nekubethemba singesabi nokuhlabela nokumdumisa
ukudumisa nokuphakamisa ukuthi Nkosi uyentile imangaliso, uyentile imangaliso ediphilweni lethu. Siyadlula ke abathandekayo ekumemetheni ngokuthi ingoma yokudumisa ayigcwale enhlizweni lethu, ingoma yokubonga ayigcwale enhlizweni lethu. Sibuke isifundo sesibili lesiphuma ke encwadini le ekumahale ebhalelwe kubaseHebheru, kumaHebheru lapho sikhunjulwa khona lebe vele sisolo nasemavikini ledlulile sikhunjulwa ukuthi thina sinempristi lomkhulu lovela nabo nathi. Namuhla siyakhunjulwa ukuthi lo mpristi lomkhulu bathandekayo nguye lo sibuselako, nguye lo mabo endzaweni, nguye futhi lotholakalayo ethempelini lalapho siletha khona kunxusa kwethu, siletha khona kukhala kwethu kuNkulunkulu. Nguye lomthathako alise athi akube njengoba ukhalile, akube njengoba uthakazile kwenteke empilweni yakho. Siyatshela ukuthi lo mpristi lomkhulu lomKristu uletha sibusizwe kwempilo yethu kude ukuthi imithandazo yethu esiletha uNkulunkulu iphenduleke. Lo mpristi lomkhulu lomKristu utende waba kuhlatshelo lo wathwa lophelele lowenele ngokuthi thine nawe besinetiwa indlalifa tembuso kaNkulunkulu sibuyiswe singeniswe kude ukuthi lalapho sikhala khona uNkulunkulu akaboni thine kodwa abone Kristu bese uyaphendula ngoba Kristu uyayihambisa inhliziyo kaNkulunkulu, uyaselula isandla sasimakathi. Bese bazalwane kuthi nakunjalo sisamphakamisa simbonga yena lo mpristi lomkhulu, sikhumbule ngokuthi ebupristini bakhe umemetele ngokuthi uyabuya ute ubusa kiwe mhlaba, ufuna abantu ngokuthi babuze kanye naye, labayobusa kanye naye bazalwane labo labalungisile balungiselela lusuku lwaKristu. Siyabinjwa ke bazalwane ngokuthi njobe yena asawentile umhlatshelo ngengadi yakhe, wasithenga wasenza saba ingcenye yembuso kaNkulunkulu. Asihlaleni silombuso, sidine silombuso, simsebenzele uNkulunkulu silombuso, sisonzele esihlaleni semusa, esihlaleni sebukhosi kaNkulunkulu. Sathi ukuthi asesabi lutho ngoba sinemmeli lomkhulu loJesu Kristu. Uthi ke Jesu bazalwane namuhla nasesingena evangelini bafuthi bakhe sebabuta kuye ukuthi awubuke lokumangamanga lokudala kwakhiwe emathempeli kwendiwe lokwanaloba uthi Jesu usami ngokuthi bese sendikhanza inhliziyo yenu kakhulu noma sendihlupha ingqondo yenu kakhulu ngalokho lekubona ngolokwendiwe ngentanda ngoba kude nalinye ilitshe leliyawusala etikwalelini lokwendiwe bantu kuyawuhamba kuphele lokuyawuma phakathe lokwendiwe uNkulunkulu. Njengoba nesisho ukuthi lobupristi baKristu bume phakathi baphakathi, kodwa lobupristi loba bukhona emathempelini kwaba bupristi lobuhamba kuphele njengoba nanamuhla nje buhamba kuphela, kodwa lobu kaNkulunkulu sitshela ukuthi kwaphakathi. Kungakho Jesu wathi bafuthi bakhe musalinaka kakhulu letintfo telive, musalinaka kakhulu lokwenika eveni, lethani inhliziyo yenu kuNkulunkulu, sonzelani ingqondo zenu kuNkulunkulu, nivule nibe nelwati lokwazi ukuthi kutawuvela timfundiso letingasito, kuvele kuprofethi lokungasito, kuvele emavini angasito, bantu banyeka bathi naku Kristu ngala nine yatini ngokuthi akusinjalo. Mase kuvela into letinjengaleto kuyobe nimemetela ngokuthi vele sesikhathi lalapho seqala khona umphelo lolungiselela ngokuthi konke uNkulunkulu sokuyakuqoqa. Indzaba ke bazalwane ithi tase agoqoqa uNkulunkulu vele umhlaba uyawunyakadiswa njengoba basho Jesu ukuthi kuyawuba nemahemhemu kanye netimbi, nemahemhemu etimbi, kuyawuba khona utamatama kwemihlaba, kuyawuba khona indlala letinkulu. Siyatibona tiyenteka letinto bazalwane, uthi Jesu asethuki sesitibona tiyenteka, asathi ngokuthi tisho ngokuthi umhelo so uyaqala kubuya kwaKristu sekusedlula. Indzaba ke bazalwane sekuthenini silungele yini ukuthi nakabuya Kristu besingahamba siyokuhlangabeta, sihlangabetane naye ebafini, siyawubusa ingona phakathi. Njengoba sibona bazalwane kunyakadiswa, ngisho libe levile kithi liyanyakadiswa, ubukhosi buyanyakadiswa, konke abantu bayanyakadiswa, umnotho uyanyakadiswa, ubudlelwane bebantu buyanyakadiswa ngoba kufuna kubonakale lokungiko lokuba uNkulunkulu lokunamandla lokuyawuhamba
uma kude kuze kube sekugcineni lokusho ukuthi bazalwane ubuya kwaKristu kwesibili sebusedudala thine fanele thina sibona lezinto sikukhumbule emaveni kaJesu ukuthi nani kubona lungiselelana ngoba sekuyosho ukuthi sekusedudala uyaxoxotha Jesu kubazalwane uyaxoxotha usonzele ekuthenini aqoqode konke umuntu lonkulu uthi sekaxoxoda Jesu ngabe mina nawe siyawuphumelela yini ukuthi singene embusweni wakhe ngoba kwethembisile ngokuthi uyawubuya kwethembisile ngokuthi utawusigcina futhi isithembiso sakhe kwethembekile keJesu lakuthembisile uyawufeza asilungiseni bazalwane silungiseni inhliziyo yethu silungisele ngokuthi nalifika usuku lwenkosi sitholakale sisegcekeni yalabo labayawubuya bede batowulandwa kuye Jesu ukuthi bayokubusa naye ingula phakathi. Amen. 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 Siyakubonga babe naMkhulu wethu nokulunga kwakho. Siyakudumisa ikakhulu ngesivumelwano sakho osende nathi engadi yenkosi yethu Jesu Kristu. Siphe ukuthi wonke umsebenzi lomuhle esiwendayo uthokozise ezweni lakho kube ngumthungo Nkosi nomusa wakho. Yeba ukuthandaza kwethu Donsa ibandla lakho emhlabeni wonke. Sihlale njalo silungele ukuya kwenkosana yakho ngentokozo. Sihole ukuthi sibemetele ngenkhaphungavu ukuya kwakho kuto tonke tinkhalo temhlaba. Sidonselwe ebukhoneni bakho obungcwele nokukhuleka konke lesikuphako njengelibandla. Nkosi nomusa wakho. yeba ukuthandaza kwethu Usisa bonke abapristi badikoni nebashumayeli ukuthi bashumayele bafundzise livi lakho lelungulonga lelinsinziso leline phakathi baphe ungadluleli kepha ukuthi babe yindlela yokudonsa abantu baNkulunkulu kuya nemthandazo uzila nelivi yipha ukholwa bonke labeva namafu nokuthi aKristu babe nekuthula lokwenza ukuconza konke. Nkosi nomusa wakho. yeba ukuthandaza kwethu Sekela bonke labasemagunyeni ikakhulu inkosi indlovukazi uNankulu ikhulu tindvuna tembuso emalunga ephalamende betemtsetfo nebulungiswa nabo bonke labanye abasetikhundleni temandla nekulawula eveni baphe nesihawu sakho ukuthi bavole baphindze batsatse tincumo letinginto nekwentsandvo yakho bendele kuhle ukukhula ukuphila kwethu sisive. Nkosi nomusa wakho. yeba ukuthandaza kwethu Siyakubonga Nkosi lengcwele ngetitselo temhlaba letilethwa sandla sakho kulabo labalimako bagcine bahambise kudla ezikudzingako hlangabetana netidzingo tabo kusele ukuthi sihlefulelane netipho letinhle nabomakhelwane bethu ekudzingeni kwabo kuletikhatsi talamuhla. Ngikela lokulinyiwe emasikini ubaphe balimi isivuno esibhimbizene esitawuletha kwelashwa kwayo imilimo. Nkosi nomusa wakho. yeba ukuthandaza kwethu Buka labagulako nalabangakhoni ukutendela nabafayo nalabasekugcineni. Chubeka usiphe ukuthi sincome isifo samahazane nato tonke tifo letitsatselwa nako letilindzeleke kuhlukumeta bantfu bakho ticetse
usola khona imithi nekudla nezibhedlela. Beka uthithe inhliziyo talabo labakhona. Kupha ukuthi bende njalo. Hali nabagulayo ukuphila emtimbeni. Nekubeketela inkinga nekuhlupheka kwabo. Nkosi nomusa wabo. Iva thandaza kwethu. Nkosi uhlala ukuva ukhala kwabantu bakho. Ungabaxoshi. Sisasonzela esihlalweni sakho sebukhosi semusa. Siphe ukuphenduka nokukholo nokusonzela elathini laKristu ukasibelela kubo. Kude kuthi sithole umusa emehlweni akho. Semukeleke umtimba nendadi yakho uJehova. Kude sisinziswe imiphefumulo yethu. Nkosi nomusa wakho. Iva thandaza kwethu. Nkosi nephanako wahamba nabo ude wadududana lapho impilo tabo betigcwele lusizi. Siphe ukukholwa kokuthi sikwethembele ikusasa lapho sibona kude uThoko. Nebumunyu bethu ukuthula kube yintokozo. Ungakhiciti kwethu kulethe impilo. Siphe lokhu Nkosi nyalo yonke imithandazo yethu. Kude ludumo lube lwaJesu Kristu indodana yakho, Inkosi yethu. Ephila ibusa nawe namoya ogcwele. uNkulunkulu munye njalo naphakade. Amen. Kanye siyakhuleka sithi babe ngikanjemandla sihlekela kuwe kaJesu Kristu Nkosi yethu kube sibe kumhlatshelo lophilako sivele vele manje amaya wakho logcwele sihambe sisebenzele umoya Nkosi lakho yalo-ke kuyelwe nemandla onke ekwentalo kukhulu kunalokhu lesikucelako nalesikuzidlako ngemandla ngasebenza kithi akagcinyiswe ebandleni ngaKristu Jesu uKristu lomkhulu etitukulwaneni lonke kude kube nini nanini bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza kuxoza konke kuyatigcina tinhliziyo tethu nemicabango yethu simanje simthathe uNkulunkulu kanye nayo indodana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla wese nendodana namalo egcwele asibe kithi njalo asithi amen siyakuthumisa Kristu. Amen.